Ingat perkara pun isbat kesan Allah kalimah rahsia Tuhanku pun isbat kesan Allah kalimah rahsia Tuhanku. Sallallahu ala nabi Ya Nabi sallallahu ala rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul. Allah dua isbat kesifat Allah seunuk ketemu Muhammad nula isbat ke asma Allah yang sabita Adam hendak tula isbat ke asma Allah yang sabita Adam hendak tu Allah sallallahu ala nabi ya Nabi sallallahu ala rasul ya Rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul. Allah berisbat ke af'al Allah tubuh yang sang insan menuju zat sifat hana pisah insan Allah ya Allah mati dalam zat dan sifat hana pisah insan Allah ya Allah mati dalam Allah sallallahu ya Nabi ya Rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul. Allah tak jam nafah di wayang Radi taman lam kedomu rindu tak ate kepada Allah ingat kalimah nama Tuhanku rindu tak ate kepada Allah ingat kalimah nama Tuhanku Allah sallallahu ya Nabi Sallallahu ala rasul ya Rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul. Allah sallallahu ala Nabi sallallahu ala Rasul sallallahu ala habibi Nabi Muhammad ya Allah afdalur Rasul sallallahu ala habibi Nabi Muhammad ya Allah afdalur Rasul Allah Sallallahu ala nabi ya Nabi sallallahu ala rasul ya Rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul. Ingat, ingat benada, ingat tujuh rasi jemaat benada, ingat wahai sahabat bela lotat bertetak dunia benada, ingat wahai
bela lotat peserta dunia. Dunia ka akhirat to kiamat ge laknat lepora bana ge jomu si barata je tumpah laut ngan darat Tuhan kuasa takalen jino balaraya Tuhan yo laknat seluruh dunia rametat matera tajud tumpak galom na ubat virus corona rametat matera tajud tumpak galom na ubat virus corona. Virus tak kejam mati di tempat nafas tersentak membalik mata jantung sedang darah tersumbat galon uban seluruh dunia jujur coba alepo darat gekalan umat yang berdoa karena doa pangkai ke yang kemu jarak dalam agama karena doa pakai ke ubat yang kamu jarak dalam agama. Ingat benata ingat tujuh urang siga jemaat benata ingat wahai sahabat bela Allah tak peserta dunia. Dalam Al-Quran cikana ayat kalu tersurat illa syifa'at abda malam sembahyang sunat poha sarata mohon pinta sembahyang tahajud 8 rakaat gebibu sehat tubuh anggota gebibu tenang badan sehat lepoha darah puji Allah gebibu tenang badan sehat lepoha sarat puji Allah ingat ingat berat ingat tujuh urang siga jemaat bermata ingat wahai sahabat bela Allah tak peserta dunia menata ingat wahai sahabat bela Allah tak peserta dunia zikir ya salam berkayem tatap jadgubi sehat di olam balanyo kepe salon cerakan sahabat umatmu Ahmad Bandung sedara di pemerintah maklumat sembahyang Jumat kagayu tunda jinahan jelem gumpoi umat ditaket tatat kenang corona jinahan jelem gumpoi umat ditaket tatat kenang corona. Ingat berata ingat tujuh orang sega jemaat berata ingat wahai sahabat bela lota juga berdoanya
tapi benar bersering raja rawahe sahabat nyok